Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25. Di kay nga rod agululbudan. Ti pudno laeng ti ibaga ti tunggal maysa iti kabsat na iti pammati. Takamkameng kayo amin ti bagi ni Kristo. Bueno papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Anya mo ti ipasidamanen kada kami? Naten, unay kamutten lakay. Agan anos tayo kadi bakit? Agsida tayo iti naimas inton makasweldo ah. Di ka pay lang amin agbirok iti sabali at trabahom. Nagbasit ti sweldom di ta trabahom. Ur-urayag lang ti promotion ko. Sayang, nag-resign ak. Nabayag apanawan nga inururay ko ti promotion ko. Kaanon tupay ama pasamak dayta. Dumakdakkelan dagiti ubing. Kasanon tulaangan ti panagadalda. Nukas talat takabasit ti sweldom. Ala, luto mo tinsangpat ko. Nasustansya tinatang. Hay, awan manin ti bagas. Awan pa yan karga ti ref tayo. Kaibibos na da itabagas tayo. Kunak ngamin kin ni Arnel agumatang laangan iti may sa akaban. Taado tayo amangan. Katawan siguro ti kwartana nga igatang namut iti may sa kaban. Ay, makauma ti kastoy apanagbiag. Ay, si kakit di mat. Nakaan-anos kung nagsingpat ti asawam. Mauma kakit din. Ay nananang, jak kayat ti maawawanan iti kwarta. Ay katadan tulat taa. Saan ka ka di arumaniklamo akasta? Iyan anay mo, no anya ti adda. Nagnag na dagiti ubing anapan nagiskwela. Taawan met maitid ko akwartada. Kaano aya ti sweldo mi ngamin? Ay na, makalawas pa'y ti palabsen, sakbay ti swelduyo. Agan anos da ah. Tadandaniak mo tin agsweldo. Katsika, anya nga iti pamasahim asumrek iti trabahom. Agbisiklita ak. Anya, ay sus, nakababain. Agbisikleta ka kat naka-uniform ka. Anya laangan ti maibagadag iti tattao ang makakita kan ka. Bayam latan anya ti bagada. Ti panunutem, nasaya at ka tao. Dayta, tinapatag. Marge, mabitlaang. Oh, si Kamat Kayam, sa dino tinagkapuam. Napanak nagsingir ka dagiti nakautang kanya. Ay na, talaga amayat dayta negosyo man niya. Bumakbak ng kansamot ten. Adamat basit. O anya, mangala ka? Manuti ka sa pulam. Ay, nagrigat mat ngamin tagbayan. No siyak ti pagutangam, basit lang ti porsyento na. Apay ko maaparigatan ka. Bayam tapanunutak may. O sige, i-text mo lang no manuti ka sa pulam. Wen, sige. Kunak tumot kan ka. Agsida tayo iti naimas, iti ka nito ang makasweldo ak. Italaang mo't. Kasta talaga ah. Inton bigat, awan manen. Agsidatay tumanen iti puro natin. Diyan nyawat ko kun ka kwarta ah. Karaman ijayan ti pagbayad ti kuryente. Diyan nga ibagbagakan ka apag pa-internet tayo. Maudi pa'y lang ah. Saan mo't anapatagunay dayta? Ay na, anya asaan anapatag. Kasapulan dagiti anak ta ti internet. Tapno makapag-research da. Amok. Awan nga rod pa'y budget. Hay, nagrigat ti awan internet na. Sinukatan manen dagiti kaaruba ti password da. Tanaaman da amakiin internet tayo kadakwada. Marge! Adakon! Nay, adda ka mo't balasang ko. Wala na. Ni Marge ngay. Adda ija unag. Pumunag ka di tabalay. Nag-text ngamin. Nga umayak kita dito balayo. Itay nakapay nga ro dapat padaanan. Kasta ka din, Ana. Umanagak nga rudan di tabalayo. O anya,
Umutang ka kanya? Di mo pigsaan. Amangan numangag na kaninanang ko. Adda di taruar ni nanang mo. Madamang agkarkaraid. Saan na amangag ti pagtungtungtungan ta? Dakil samot ti porsyento ti pautang mo. Ay na, kinunakmatan. Agayam ta. Iso abasit lang ti porsyento para kan ka. Sa bagay matkit di Anya ti kayat mo apanagsingir ko kan ka. Linawas, wano binulan. Nasken asaan amaamuan ti asino man anak kautangakan ka, nang runakin nila kay ko. Apay, ibagam ayang amin. Awan ti sabali amakaam mo, no saan laang adata. Sige, i-text ko laangan no kaano nga umay naksingiran, tapno maira na asisyak laang ti tao dito'y balay, ha? Ay kat, day talagayam. Nalakaak laang matakasarsarita kat. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apay, anya ti umay imbaga kang kaniana dito'y balay. Awan nanang, imayla na kiinistorya. Saan ayang agpapautang day di agayam mo? Siguro Jakmat damdamagan day taken kwa na. Ay, saan ka nga umututang kan kwa na? Saan anasaya at nga ugali day ta? Kan maday ti ugali day di agayam mo? Ni, nakadamagan nyo manen iti day tananang. Pudno day ta nadamag ko. Saan laang at chismes? Anya aya day ta nadamag yung. Kat no impungot-pungot na kano di pinautangan na, ta saan anakabayad kan kwa na? Ay nananang, saan ang maaramid ni Ana dayt na? Nagsaya at di tao. Manang nga asi. Apay, asaan ka mamate? Kat no nagado ti mangibagbaga, asaan anasaya at ti ugali day di babae? Ay nananang, saan kayo ngamin ang makikakaaruba? Nagado dagiti chismosa diti lugar tayo. Agyan kayo laangan dito nagtibalay ngagbuya iti TV. Diyak lang maanusan day tang aramidan. Ita? Kumporme latta ditan ti madamdamag yu at chismis, asaan mat apudno. Ay, wan gayam nanang, agluto kayon to inton madamdama, ta medyo mamalumanak nga agawid. Apay, sa dinaw ti papanam. At dalamapan ko asikasun ijay ili. Ay, anya ti kayat yu apang rabyan tayo. Adda igatang mau. Agdamaga kaya no awan igatang ko. Siyempre, adda kwarta ka. Nanang, napuno mo ti ref tayo. Word, napan nag-grocery ni bakit mau. Adda pa'y may sakaban na bagas dito ya. Ginatang na amin, akasapulan tayo dito'y balay. Apay manay ayo ti inted ko akwarta kan kwa na? Diyak mo Kat no gimatang pa itinaimas asidaan tayo. Iso na ito'y lutlutwak ita. Ayan nga ni Marge. Rimwar mo't itay na isangpot na dagita ginatgatang na. Intugot na ni JB. Sa dino nga tatinapananda kita aginaaya. Mami, thank you dito'y ginatang wa cellphone ko. Amok nga min anabayag mo na kaya ti maadaan iti baro a cellphone. Uray baro ti cellphone ko. Nuawan mo lang internet ije balay. Ay na anak ko, maadaan tayon ton iti internet. Ha? Talaga, mami? Wen, saan tayon ang makiin internet iti kaaruba? Ay na, yehey! Ay na, nagmayatan. Tangay nagatang tan ti cellphone na kayat mo, agawit tan. Magmagnata ka di. Saan na? Nagkunakan ka magmagnata. Agtaksita. Ha? Uy, adu talaga ti kwartam ita, mami. Inted siguro na daddy niya. Anya dyan nakita nga indulin mo iti drawer ti cabinet. Adaya man. Ada nakita at inulba kam. Inlak mo pa'y, kat di mo mo't ar-aramidon iti dayta. Ay naawan, maturo ka kitin. Ingkatangan mo't gayam ni GB iti cellphone na. Gaputa si ka, di mo pa'y maigatangan di anak mo, kat uray laag sang-sangit amang ibagbaga. Adu pa ti grinoserim. Ingkatangan ni GB iti cellphone. Nangalam nga iti kwartam. Maturo ka kitin. Damag kala adamag. Makabannog ka asumbatan. Ala, maturok tan.
Hello, Nanang. Adak dito'y ili. Apay aya. At dapat dito'y dagiti agi-deliver ka no iti inorder mo nga appliances. Apay, adaya ginatang mo a washing machine. Nanang, impa-deliver ko dita balay. Nangalaang nga iting gatang mo. Ay na, saan kayo ka din nga agdamag pay? Pirmaan nyo latan no adanas kan a pirmaan nyo dita. Tainton madamdama akpay nga agawid. Anya ayatyar aramidom dita ile. Ay nananang, adaak dito'y parlor. Agpapapintasak mo't Agawid ak inton madamdama, apaman ama straight to'y buok ko. JB apog, isurumot kanya kung ati password di internet tayaw. Ala ni Lola, saan na pa'y nga mo? Diyak nga rod masurutan, tadamot number na. Ag-internet ka mat, Lola? Ay katun apog, awagak mo't adag itay kakabsat ko iji abroad. Aduda kayat ko akasarita ka. Busy kayong sa ngaglola Ha? Kuha, Daddy. Adda internet tayo dito'y balay. Anya, kasano na addaan tayo iti internet? Ni bakit mo, iso tinagpakonek. Imay damot ingkabit adagos itay. Ala, Daddy. Isurukan ka ti password na. Anyangin nanang, naka-video call yung matlaang dagiti kakabagyan tayo ija abroad. Ay, dawan anak ko. Nagbayag kami nagbi-video call. Ala, aguma kayo nga ag-internet. Ni JB, Jayla cellphone ng aramidon na. Marge, umay ka man dito eh. Apa ilakay? Adala damago. Yaman nga tan, ay ati damagan na. Apay aya? Nangalam iti kwarta agas-gas tusom kadag ito'y Anya kadag ito'y? Da ito'y internet. Di pinaggatang mo iti washing machine. Kanday ta buok mo. Sa bali pa'y mo ti kulornan. Imbes ko maamaragsakan ka, kasla makaungot ka pa'y. Di mo aya kaya't amagatang ko dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Angam nangalam nga rod iti kwarta. Dayta ti salsalod sudet. Ay nasumardeng kan nga agdamag-damag. Enjoy yung latan no anya ti adda kada tayo ita. Ay, anya ay dagito'y inlista ni Mads ang palingkik. Siyakto pa lang amin ang bakit mo ti imbaon na. Nana? Nay, si kamagayam, ana. Siguro napang kaman nagsinger, anya. Nana, apay asaan ko ang maawagan ni Marge? Saan na pa'y asungsong batan dagiti text ko kan kwa na? Nay, apay ngay. Di nakpadpadasan aliklikan day di a babae. Tada kasak ang makaungat. Ha? Ada ka di basol kan ka ti anak ko. Tapno amoyo, Nana. Dakkal ti utang na kanyak. Anya? Naglaka a pinautangak. Itatag singirak. Ilamangan na kon. Ay, jak amuday tabalasang ko. Ibagayo kan kwa na, Nana. Awan kabutan ko. No siyak ti luklukwanda. Oray gayam ko. Jak atrasan. Ay, mano ayati utang daken ka balasang ko. Dakkel, Nana. Kat dakkel matan ti interes na. Tasaan ang nagbaybayad, jay anak yo. Oh, anya ngay apok. Inayabam ka din ni mamem nga umay mangan. Ngun, Lola, saan ka no amabisin? Ay, di namanin kayat ti mangan. Saan lang arudan anangan itay pamigat. Kan itay pangal daw. Nakalakpay tiri daw ti silid da ka ni Daddy. Saan na kaya ti rumwar? Ay, nasaya at sano ibagakon kan ni dadem. Taison ti makisarita kan ni mamem. Ay na, dakkel gayam ka no ti utang ni Marge kan ni Ana agayam na. Ay, kunakon kat. Saan na ngamin na kaya tagpod no kanyak kat? Ita, agsingsingirin ni Ana. Kat nagpangtapay, ano saan ang makabayad ni bakit mo? Di na kanoam mo no anya ti mabalin ng aramidan. Rinugyan na nanang. Nakita ka dagiti impos na iji Facebook. May papan ka ni Marge. Ha? Ay na, kasimot di anak ko. Ita, dinan kaya ti rumwar iti silid na. Agkulkulong latan.
Di na kaya't na makisarita pa iti sa balin. Adon ti pagbutbut nga na. Hanggang pangalaan na nga iti pagbayad na iti utang na. Sigurado adi makulan ti interes na. Jak amo, no kasano ang makabayad. Madandanagan na karudan. Saanan amang mga asawam. Kasanuta nga'y amatulungan. Marge, bakit? Rumor kan dita si Led. Umay mumut kumaasikaswan na giti anak ta, tamapandag eskwela. Marge, anak ko. Rumor ka ditan ata umay kamangan. Madandanagan ako na yan. Amang ano ang sakit ka. Di nalata kayat ti sumungbat. Anyan nga'y tinapasabakan ko na. Nanang, mangpanunot ta iti wagas. Tapno makabayad tayo kani ana. Pangalaan tayo nga'y iti dakkel agatad, anak ko. Nasaya at mat, ta nakipagkita ka kanyak, Arnel. Kunak nooray si kakat ilang mga anak, ta idarum kayon nga agasawa. Saan kumamat akas ta, ana? Taggagayim tayo. Basta agbayad kayon, ta kwarta ti kasapulak. Pasensya ka pa ilang, Ay, awan ti pa si pasensya kanyak, basta agbayad kayon. Malang arod. Mangipamuspusan kami iti pagbayad mi. Rumbang lang, tano saan kayo nga agbayad? Dumakkel ti interes na. Umutang-utang kayo, ngamawan mo't gayang pagbayad yo. Kinapudno na, jak amo da ito nga utang ni Marge kan ka. Saan mi pinagsaritaan da ito eh? Tadi na mo't imbagbaga kanya. Kumusta ni Mami, GB? Saan latarong war dita si Led, Daddy? Saan nga agsasao? Nangan ka din? Nuikan mi iti kanan na. Saan namat akot-kot yan? Ayan ni Lolam. Adda kasarsarita na iti cellphone. Apay, Daddy. Anya ti sakit ni Mami. Agkulkulong matlatan ijay si Led. Kasla adda kabutang na. Ay, nasaya at tasimbangpot kan, Arnel. Wala nang. Saan nyo pa'y kada nakasarita ni Marge? Saan pa'y? Tadi namot kayat ti makisarita. Nakasaritak dagiti kakabsat ko kan kakabagyak iti abroad. Bayadan da kano dya utang ni Marge. Nasayat nga rin no kastana nang. Uwan barok, imbagak ngamin ti kasasaad na ita. Kat naasyanda. Ti kumapudno, ti intay laang isawang. Tapno nasaya at lata ti relasyon iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pa'y apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Aramatan kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot, nga inawat na iti Diyos ama ipaay, iti pagimbagan ti padana at tao. Kas naimbag nga agaywan kadagiti na duma-duma, aparabor nga inted ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Manang, mabalin nga ibati mi pailaang dito'y paraangan nyo da ito'y kotse mi. Saan mo nga agandar?
Ay katuwan Apay naan ano? Saan mi nga mo? Kalaat matlat na si Mardeng. Di tapay mateng nga ti kalsada. Imbaglakit din taad dadagiti lalaki at timulong anang ituroon. Kat, anya ngayon ti pagluganan yung agawid kanila kay mo. Agjip kami pailaeng Sige, ibati ulatan. Saan mo't kit di amaan ano ditoy? Nagnagnatan na din na oras, bakit? Sapay nakahils ka. Sana bale, kaitalaang mat mapasamak na ito'y. Ay, noapay mo't ngamin nakalata si Mardeng di kotseta. Mangayab kan iti mekaniko amang tarimaan. Pampanunutag pa'y nga rod no asino ang mekaniko ti ayabag. Ay kadya talaga akabailan na atarimaanan at ti ayabam. Amumatan nga adu ita dagiti manglimlimo ang mekaniko. Ala, partakan ta ti magna. Tapno makadanon ta ni je paradaan ti jeep. Nanang, kutsin samad daan ti maring, kan Uncle Benji nakaparada ijerwar. Wen, imbati da, tanaperde ka no? Anya kanungay nga ta ti perdina. Jak mo Kahit, nalpasan ti klase. Unanang, isuan nagawid ako na dagos. Ika nga ron agsak doon. Tapno adda aramatek nga agluto. Unanang. Kalpasan na, agaron kan tumutad. Nagwapo ako, tse. Ay, madanak kumamat iti kasto elugan. Naperde ka no, mait ko na ni ante. Wala nga rotin san. Diyan mo nun na ti perdina. Nalaka lang ang makita ti perdina. Nalakakan ka. Ta engineering talalama kurso. When, mate? Ay, padasa man na tarimaanan. Ipakadak pa yakin ni Uncle. No kaya't na asya akong timang tarimaan. Saan nun? Tarimaanan mo. Napasikan tong titangdanan ni Uncle. Di mo pa kaya tikasta? Oh, Insal Arnel. Si kamat gam na itagaw awit ititimba. Ay, manong. Ay. Ingka kidipan ije kusinan day ta adanom. Takasapulan ni Nanang. Tulungam nga gluto Manong. Nagdagsinin. Ay. Saan ka di nga eskwela ni Arnel? Short course ako na dati is eskwelaan na. Tapay, short course pa lang. Sayang lang ti kwarta mang padal iti day tao. Tapay, mat. Nababagarod ti IQ na. Narigat asurwan ngagbasa ka nagsurat. Sika matinsan. Kung nakarog ka ni Nanang, adinan pag-eskwelaan. Masyan ka nung mga amin. Kat, anyang iti dadalin na. Agtarimaan iti lugan. Ay, kit mayat ano kasta. Amang ano kabala na ataramaanin da ito ilugan daan ti maring. Nagpakatawa ka matinsan. Amang anak din no, virgin na. Kababayin kada angkel ka nanti. Lakay, adda ni Sani di tarwar. Adda ka no ibaganakan ka. San ka di nga isuday tatay ka anak ang mga agadadal iti engineering? Wen, graduating gaya man. Anya nga tati bagana. Ay, kating ka kasarita. O sige, tayo nakasarita. Ay. Sani, nasaya ta nakapasyar ka. Uncle, semestral break me. Nakita ka na perdi tilugan yo. No kaya't yo, siya kong timang tarimaan. Kabaalam at tarimaanin? Wan, Uncle. Nalakalayang dayjay. Kinapudno na. Nagberbero kak iti mekaniko apang italkak itilugan ko. Gamaging gaita, awan pa'y nabero kak. Siya ko na, Uncle. Sige. Agtalagak iti kabaalam. Day itangdan ko iti alaga mekaniko, itad kulangan ken ka, no matarimaan mo ti kotsemi. Ni Arnel ngay Nanang. Nalpasin anangan, imo na nga men. Ang mga pimanaw manan, paginawan nyo pa isakbaya pumanaw. Adda nga ron ijarwar. Kitkitaan na dyan kutsi daan tim amarina. Ay sus, ang mga padasin na atarimaanan. Adda mapirdi. Ay, mabit lang tayo nakitain. Dayjay, Ay, pukabak. Arnel! Adaywam day ta kutsi daan tay! Di mo padasin na kutsin day ta, tamang ano adda mapirdi! Ay, unay kamutan aya.
Apay akas ta ti ibagam ka ni ading mo. Ano ay ada mapirday? Apay ada pagpayad yaw? Kat no agad adal iti kinamikani ko ni ading mo. Ay, sus manula abulan mo day tanga adalan na ngay. Ay di ka laagtalog ka ni ading mo nga Arnel. Kasano ko mga agtalagak iti day tatao ngay? Di nantupay na diretsyo tinagbasa. Arnel, yung kaginaw. Nalpas kami nanangan kaninanang. Manong, kabaalak at tarimaanan day tulugan da ante. Kalukwan. Di mo man ibagbagati kastan o da sa bali at tao. Anya at tarimaanan nga ibagbagan. Di ka lang mabain. Yung kaginawan. Talaga mo't akabaalak at tarimaanan. Adaitan ni Insan Sani. Oh, Insan! Nagkapo aki di balay da Uncle Ben. Kunana, siya akong timang tarimaan iti lugan da. Sakton titangdanan na. Kumayat ano kasta? Amok, matarimaan mo dito Insan. Nangato ti kursom. Nalakalaing da ita. Oy, Arnel, anya pa ila raramidom dito. Yung kaginaw. Uwan Manong. Inala kong dagiti gamit kong agtarimaan. Isu arugyakon at tarimaanen ti kotseda. Dagiti kaldero ditoy, inawampay. Una nang. Ni mo't gayam sani akasinsin mo timang tarimaan iti kutsida Uncle mo, aben. Kabaalak at tarimaanan day jay, nanang. Apay, anak ko, inadalyo ka din ija iskwilaan no kasanot agtarimaan. Una nanang. Siyak tupay ti kanayon a very good. Ay, naglaing kan no kasta. Siyak la kuman timang tarimaan. Amok at tarimaanan, nanang. Ala, aginaw kang harudan. Tainak man pa'y maturog, biek. O nya, saan nakita mo ti problema ti lugan da Uncle? San pa nga ro din san? Ay. Masapul sa nga idawn ko ti makinana. Ay sos, nadagsan day ta Tapno makita ti problema Ay, tulungan ka kahit mo? Nasasaat no tinulong ta. Sige, tulungan ka lang. Tapno makasursuro akman mo't ngagtarimaan. Kentap no napartak ama tarimaan. Agtinulong tan. Uncle, ituloy mo inton bigat at tarimaan ang tilugan niya. Nagrigat a makita ti problema na. Kunak no natarimaanan, tao may kukumaalaanan. Saan pa nga ro, Uncle? Ala. Subliak to nga ro inton bigat. Nasaysayat siguro na inton Sabadon asublian nyo, Uncle. Anya itaaya. Martes ita, Uncle. Ay, awan ti pangitulod ko kinianti miti opisina na. Angam sa nabale. Basta lakit di sigurado mamatarimaan. Uwan, Uncle! Ano sampay lang ti ag-commute tasan pa ang natarimaan ti lugan ta. Anya pa ingay ti maaramita. Inton Sabado ka no matarimaan. Medyo nabayag mat gayam at tarimaan ng tiper di jay lugan talakay. Wen nga rod, hangam sa nabale. Ta sigurado matarimaan. Apay kit dinasaan. Engineering ko naman ti kurso ni Sani. Ay, problema ti kutsida Uncle Ben. Apay, katdua kayo umutan ka ni Sani amang tartarimaan. Winarwarmin ati makinana. Tapno makita mi ti problema. Ay, kababain ka ni Uncle yu no saan yu ang matarimaan tilugan na. Ay, ni Sani Tultulungak lang, mate. Ay, Arnel, nakainaw ka ditan? Apay nga da ka ditang agdengdengag iti istorya mi kaninanang? Ay, bay amlata ka din ni ading mo. Apay, aya. Manong, ibagbaga kon. No siyak timang tarimaan iti lugan da Uncle. Manulang nga oras, malpas kon. Agtal na ka man. Apay nga ipapilit mo. Diyak agtalagkan ka, nawatam. Di mo ka din pagsawan iti kastata adim. Nungay kabailan na nga agpaiso at tarimaanan. Nawanla mo kun. Aginaw akin agsakdo ti kabailan na. Nay, apay ta nakabanikas ka mo editan Insan. Daklat ta makita ti problema na. Ay, huwag nga ron. Kuni, umay ni Uncle. Umay na kanu alaan inton madamdama. Anya nga ti bagata. Diyak nga ron mo. Saan lata mga gandar?
Ni. Ay, dahita ni Uncle Ben, kani Auntie Marina. Si Auntie Makisarita. Mabainak. Wanya nga kanakan. Mabalin ka din nga may kualaan tilugan ko. Saan pa yung mabalin, Uncle? Ne, saan pa yung mabalin? Manungal daw ang tinapalabas. Uncle, jak pa'y nakita ti problema na. Kasan mo itadaitan? Uncle Ben, Auntie Marina, at merienda kayo pa'y. Ay, thank you, Arnel. Bakit? Ipaguyod tan sa langin da ito'y lugan. Tay patarimaan tay ti sabali. Uncle Ben, no kayat mo, siya kung timang tarimaan. Ay, saan nyo nga italakan ko na dito lugan nyo, Uncle? Anda maperde. Kuwa. Apaya di mo italakin ni Arnel. Amangan no kabailan na. Sige, Uncle. Italak mo kanyak. 3 nga oras. Matarimaan kung dayta. Anya? Kalukuan. 3 nga oras. Saan minto pa'y ang natarimaan iti manungal daw? Kayat mo ka di. Tarimaan ako, Uncle. Anya ti makunam bakit? Ay, katwan Ikantaman iti gundaway ni Arnel amang ipakita iti laing kan kabailan na. Kat kabayatan nga gururay ta. Intapay nga rod ang merienda iti unag. Sige. 3 nga oras. Aguray kami, Arnel. Uncle. Insan sani. Mabalin ka di abuludak pa'y dagita gamit mo? Naglaing kamatan ngay. Sana mabalin Makamu kamat iti gamit mo Kunamlan sino ka nga agboluntaryo. Ngamawan mo't gayam gamit mo. Sana bale. Mapan kulangan buludan ti gamit di gayam ko. Sakmatan ti agner-nervyos para kini Arnel, insan. Nakarkaro ka. Kanyalangan ti maibagadaan ti kanangkel. No, dadama perdi ti lugan ta. Kita mo? Nakakonsentrate nga agtartarimaan. Saan pa nga agayab iti kadwana? Kung nga ron, nakululi magpay. Jak kaya takitaan insan. Agbuya tamang kit di iti basketball. Pag-urayan ta iti 3 nga oras. Manang, agad-adal ka din ni Arnel iti short course. Wen, inaldaw ang mapanag-eskwela. Ay, naanos day nga anak ko. Tauray awan pagplete na, mapanlatag-eskwela. An-anusan na amagmag na. Sapay ko mga rod ta matarimaan na tilugan ta bakit? Sapay ko mga rod lakay. Ay, idi ubeng, nabayag ang nakasursurong nga agsao. Inkarkarara ko, asapay ko matagbalin anormal. Kat, agyamanak iti Diyos, ta nasaya at matan. Nagagat ka na anos ni Arnel nga anak ko. Lakay, nangagmuday chay. Nagandaran tilugan ta. Napagandar nga agpaiso ni Arnel. Ay nakman kitain. Anya nga ta tinaramid na. Mayatan, Uncle. Natarimaan kon. Ay naglaing ka na, Arnel. Awan pa'y 3 nga oras. Natarimaan mon. Nalakalaang mat, Uncle. Nalaka parakan ka? Nalakalaang, Uncle. Padasag man na patarayan. Umay ka, aglugan ka, Arnel. Tadwa ta amang ipadas. Uncle. Pimintas pa ititaray da ito'y lugan ko. May sapay ngamin day ta kadagiti tinarimaan ko, Uncle. Bilibakan ka. Nagpartak mo at tinarimaan. Kanayong nakngapaan idinimanong ko. Awan kanu amok nga maaramid. Iswa dineskubrik ti bagik. Noan niya talaga ti kabalak. Kat, dahito'y gayam ti paglaingak. Ti agmekaniko. Kaano ka di amalpas ti panagkadal mo? May salangan na bulan, Uncle. Malpasan. Mala. Rekomenda kay jay kumparik nga dan iti dakkel atelier. Kayat mo ti agtrabaho iti atelier? Uncle. Agyaman Uncle. Kayat ko talaga ti agtrabaho. Nanang, naskon ngayon nakagtrabahon. Ay, nagsapa kamutan. Ay, kaguro ti manager ti maladaw asumrek at trabahador na. Ay, kat nun ni Arnel ti manager iti talyer apagsarsarkam.
Uray man, tanak mo ilat ta. Nakais-istrikto. Ay, hindi ngay mo't sanay. Awan sa mo't trabaho na. Diyan ka man amo kong kuha na nanang. Nakagraduar nga agpaiso iti na nga to a kurso. Ngayon hindi na mo't kaya tagtrabaho. Isong aging gayt ha. Dayjay, istambay. Ay, inabak ni ading mo nga Arnel. Aramatan ti abilidad nga inti ti Diyos kada tayo kas panagserbi iti sabali. Papagayam di tan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampog di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.